مرحبا تماشاوان هجا ایوارا خوش ساعت آوا گش به انشالله جان قریس لاورس ایرو مجاره که می گرین که مجاره کردستان تکیلین دنا برا کردان دا با آخوان بریاوی از دخوازم میوان خواه بوا بدم ناسین اول میوانی من ناس بکن پشتاجی مجاره آخافتنا ما بسرویه که بسکنن ایرو هفسروکی کجده بریز بردان استرک میوانی میه ده همان دمیده پارلمنتری HDP آگریه ده بردان استرک ایرو برسیمه ببرسیوینه بریز استرکم بخیر هاتن سرچوه سرسره گلکس با سرسریم سرچویم بله وکی دست پکی داشت دست نشان کرد ایرو مجاره که می گرین که براستی مسئله کردستانی دا آخوان نیرو به تایبتی جی مسئله باشور چه قومه چه به دوان روزین داویدا هن ایرش بیکاتن لسر مخموره دیسا امبارگوی کی دمه کی درجه لسر مخموره تیوشاندن هر وها بیژن فکاره کی کجاردن ده دناو برا کردان دا شر براکوجی رو بده درکتیه هوله دست پکی دا پرسامن اوه که باشور چه قومه یعنی گلمپری بریا سوال از برسه بکن گلمپری هنش را گلم بنرخینن راستی دروکا کرد و کردستان کوام دنیرن دروکا کرد کردستان دا کوام دنیرن جبوی ما فگل کرد کینگی گاورن آویتنی هزه دستلاتار دخوازن پارچه‌ای yani gelê Kurd navbera xwe da parçeyî bikin û li ser vê parçebûnê mafê xwe destkeftiyê xwe biparêzin. Dîroka me de ev tev hatine qewîmînê. Gotineke me mezna heye divê leysikê Romê tu wextî xilas nabe. Rastî erê leysikê Romê tu wexta xilas nabe lê belê bervan leysikê gelê Romê دیروکا خدا گلتش دیتیه گل بویار دیتیه گر قطیام دیتیه لیبلی سربان قطیام حتی روزا ای روزی جیانا خو بردوام کیه جیانا که رومت بردوام کیه جبر به یکی جی ایرو باشوری کردستان ایرو ریوابری که باشوری کردستان هیه ایرادا گل می باشوری کردستان تا به حرمت آمه هیه تو وقتی جی موی به حرمتی جی ناکن لیبلی هر دم داویه دا دم داوی را تایباتی جی کوام دنیرن ایریش هر تم همبر گلی کرد هبون دستکفتی گلی کرد هبون مافی گلی کرد هبون تو وقتی اف ناف 5 سال داوی دا کوام ندنین تو وقتی اف قدر زلال نبون ایرو ام ناف زلال هولی دانم جبر وی یکی جی ایرو ریوبریا هرم کردستان باشور چی بریاری دیده نظام فکراوی چیه یعنی از نظام چاد به امضا زانم بریاروان امزانın daxiyoni هم ببینن بنه ابدیره گلی کردینه ایرو هم هاتنه چار پرچه کرن ایرو هم سه عردنگاری هاتنه پرچه کرن ایرو حلب چه دا انفال دا اوقاتیم ما بو گلی باکور وک اوقاتیم ما باکور هاتیه کرنه وسا حساب کرد برتکی خوشی وی ناوی وی شکلی دخسته غوله اول راستی که اول راستی تو وقتی گره کسی یعنی حشی خود در نخه راستی اول ایرو اره دولت امپریال دولت نجاس پرست ما چهار پرچه کرنه وک اردنگاری مهمه یک اردنگاری هی کردستانه اردنگاری کردستانه باکور باشور هم ده بجین بوی شرط و مرد نه کو امته را جیان نکنه بوید بجین بله ایرو در فتح گل باشور گل می کرد گل می باشور در فتح اون در فتح میه حتی نداوی جی ام باکور بونجام حتی نداوی پاریس جبر و یکی جی ایریش مثلا روزا واسه هر داوی کرتاسی از برسه کی بدم وقتا ایریش همبر روزا وا چه بو پیش افرینی لگل باشور برتکی هر مزن گل باشور لهمبر ترکیه نشان کرد چون بایکوته اوا تشکی دروک آمده حتی نی روزا ایرو تشکی آها نه یعنی مینا قایتونه جبر و یکی جی از بخوازم که منابره ببورن هن دوین بنزل الکرن یک مخمور چما ده هدفی ده هر تم لالیه کی امبارگو تمشاندن جالیه دنیوا بمب باران تکرن چما مخمور آقاس ده هدفی ده گله مخمور که دریات نوتی دا که داری جیوار خو هیچتین اما چون کردستانه چون اصلا عدنگاره کردستانه
محمور ایرو کردستانه ارنگاری کردستانه لی محموری گل محموری گل محموری در فتح خوب خورا جیانه کبا کرد یعنی آنگوری پیشنیارا بریز جلان آنگوری ایدئولوژیا بریز جلان خورا پیشنیاریک خورا جیانه کبا کردن او جیانه چیه؟ مثلا خود پاریزن داعشی چند جرا به هر دوی داعشی مثلا ایرش داسر ورا گل ورا جنازه را و پیشنگی از نوادیسا جنازه را و چو خب پاراست هون لدنیرن همون در فتنه اما ناو تنابونی داجی در فات خورا آماده دکید اجبر وی اکی مخمور هر تم بویه talbeti jî Armanca devleta Tirkiye AKP me faşîsî herê dawî jî hûn jî zanin sa bombebaran kirin sê hevjin yê welat Parêz şehîd xistin em evî jî baş dizanin Armanca wan çi ye ama Armanca wan işte Mahmur wata gelê me çû wira şert û mercê em Mahmurê binêrin niha jî em şert û mercê Mahmurê binêrin lê berê Mahmur îro xwe rêva dibe Mahmur ser pêxwe disene ew xwe êrî çêbe ser pêxwe disene Armanca wan jî ew e yanî eva ne tiştekî çekdarî ye eva rastî jî hember îdeolojî hember nêrînê hember nêrîna însana hember nêrî gelê Kurdistanê tevayî ne tenê Kurd gelê Kurdistanê tevayî nêzîkatiya wan hember gelê rojhilata navîn e pirsgirêk ev e بگومان نها نشتجیها مخموری د چرچوبه نتوین یک بوی داجی وارگه هکی پنابرایه یعنی پنابر لور بجیه بونه لگور ام بجن قاعده و قرالین نتوین یک بوی دوی به پاراستن او در فقط ev demek ki derece dibin ambargoyu da çima ev ambargo mesela belki em erişin AKP fem bikin hayani ciyeki le ev ambargo mrovt kare çav binav bike سرید از گل می محموری وقت پنامبر از نبینم چون ارنگاری کردستانه یعنی محموری رو اندرجه ارنگاری کردستانه گل می شرناقی بوتان واتا لباس ظلم زختا ترکیه سیه خونت وان و مشیا چو که داره چو کردستانه یعنی ارنگاری کردستانه اجبار به یکیز وقت پنامبر نبینم لبنه تشتی هر زوری مدرسه چیه و یعنی از شخص هم وقت شخصی که بجیم هم افسروکی که جدیز کارم بجیم ایرو دولت ها ترک devleta Türkiye iktidar çıkavara guarandine acıboy menne cüzatiye ve tune ya zayıf xazı bilim zaman pırt kedere de beraber düşmüntiye kurdal ki ava rasiya mahmure da jiro der ketiya ole iro ama gele kurt çid bina iro gele bakur çid bina iro gele bakur ko zana ki ev ku mahmure jiyan dikin le Kurdistan jiyan dikin bu sadi bina ambargo mesela brez neçivan berzani ani zaman گو اوی امبارگوی او دست مدانی نه حکومت ناوند یا عراق دیگه او نه راسته یعنی یک شخص وک هیئت که همچون مخموری اری راسته هزه ناوند عراق جیانه بله یک گلمه مخموری آسنگی اون را در خجی پشمرگه حرمه حکومت حرمه یعنی اوان یعنی ناو خدا داخلیانه دوی هات دایی ناو خدا ذاتن ناخوکیان در خواهی. اجبار به یکیجی ایرو مثلا نماموره مثلا بنی امامه نوی باش کردم داینه. ایرو دژمنتای کردا که بنی کرد مگو ارنگاری خصنا چهار پرچه راست دلی میکه. ایرو باشوری قتلیام عام فالی بو یا حلب چی بو. اوا قتلیام وک زیلانه بو وک درسمی بو ام شکل لیدنیرن. روجاوا و ایریش لسرد بن عفنی هاتا دارگرن دولت ترکیه تی گوتنه که ویتنه بون چو داگر کر باشور نوتی بنیرن دو هفته بزن gözlem noktası civan هبو آنا سی gözlem noktası وانه PKK خورا دخنه او دبی صدام و PKK نراسه وقت شکل راست نینه بنیت اپراسیونات کی zaten نوتی وردا دولت ترکیه همبر ورا اپراسیون دیگه لبنی افقا جی تو چما دگری یعنی از خواستم اوه راست پرده بکن کروزلال آرمانش در کتی گلیک پرده سر هر چهار پارچه خواستم بلیزن ان سیاستی وانی پولیتیکا وانی دروکی که هم دنیرن آرمان جوانجی هفو پرده بینه همبر هفدو کرده هفدو بینه کشتنی لسر و برجمندی خود بردوام بکن
İro Türkiye jî demek derece evet deme şandını gelê me bangavaziya me jî rêya vê weşanê da jî bangavaziya me gelê me ye her çar parça jî îro dilê we bişewte dilê min dişewte dilê Tayyip Erdoğan naşewte dilê Devlet Bahçeli neşewte Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli berdela nadin ama gelê Kurd gelê Bakur îro amade ye ji bo gelê Başûr gelê me yani gelê Kurd her berdelî amade ye ku bide yani ji ber vê yekê em dibêjin mesele partî û sazî nînin mesele çi ye pirsgirêka me çi ye pirsgirêka me mafê gelê Kurd e mafê gelê Kurd jî wek mafê gelê din jî li vê erdnîgariyê vê cîhanê cîhaneke rûmet bike. باشه برای استرکون براستی جی آگاهی گرینگ دادن از نخوازم که نابر لیهن پرس جی هن از دخوازم بکم ددمه کی که روجاوا روشلات باکور باشور دبن ارشه دایه ارشه کی پرالی دایه ev nakokîn di navbera Kurdan da xizmeta kî dikin yani niha hin behsa cardin bêguman ez naxwazim bînim ziman jî behsa cardin şerê di navbera Kurdan da têk kirin yani ji wî kî sûdê vegire wê kê sûdê vegire devleta Tirkiyeyê bike Iraqê bike Sûriyeyê bike Îranê bike gelê Kurd sed saleke din yê inda bikin armanca me bira çi ye îro her cî maniye ziman dîsa dixwazim bînim ziman vê vesilê va îro birdoziya me çi dibe bira bibe îro partiya me çi dibe bira bibe baweriya me çi dibe bira bibe lê belê îro êriş li ser nasnama me hebûna me êriş çêdibin em ê hember van êrîşa me çi bikin îro ew ê vê civakê da li Bakur jî Başûr jî Rojava jî Rojhilat jî ku dibêje ez gelê Kurd temsîl dikim gelê Kurd jî tu wextî hişmendiyeke netewî aha derneketibû holê gelê Kurd wek telîmatekî me ra dibêje hin tişta da yekîtiya xwe ava bikin em hin tiş çi ye îro Tirkiye mexmûrê bombebaran dike dibe işte Brez Nêçîrvan Barzanî dibêje Iraq e yani di dest me da nîne nêzîkatiya mexmûrê yani mesafa mexmûrê hewlerê çiqas em te baş dizanin yani ev bombebarankirin ser erdê Kurdistanê ser Kurda çêdibe ser çi bêjên qebûl nake ama li ser gerdê Kurd çêdibe û çayî kurtasiya zevê bêjim wata ku êrîş li ser gelê me çêdibe mafê gelê me çêdibe destkeftê gelê me çêdibe birdoziya me çêdibe bira be gerem cê gelê xwe jî bigirin ez wî dixwazim nizam برز Türk demek ki dirêj ji bo yekîtiya neteweyî ji bo ku di navbera gelê Kurd da duwarê siyasî da duwarê aborî da duwarê çandî da yekîtiyekê bê ava kirin hewldan hatin darxistin ev belkî 10 sal jî ev hewldan tên meşandin heta behsa em bêjin kongreyekî neteweyî hate kirin em hatin merheleyekî wê avayê lê ev pêk nehat gelo hêvî heye ji bo yekîtiya gelê Kurd Rastî cî Kongra Civaka Demokratîk em bêjin 2017 Kongra Civaka Demokratîk hata avakirinê tabi beriyoyî jî zaten em baş dizanin Birêz Öcalan notî vir da bo yekîtiya netewî were avakirin rastî jî kedo emegeke mezin da lê we Kongra Civaka Demokratîk em bînin ziman 2017 vir da armanca me herê yekemîn yekîtiya netewî gelê Kurd e Kongra netewîya gelê Kurd e armanca me ev e xebatê me jî ew e li ser vê jî meşe ye 2013 de em hatibûn yani em hatibûne merheleke wisa rastî jî gelekî nêzik bûn lê benê hine şert û merc rastî jî îro ku em dibêjin êrîşê lê îro li mexmûrê dibin yani bê agahiya Iraqê navenda Iraqê nîne bê agahiya Amerîkayê nîne yani devletê emperyal nîne tabi û çayî devletê emperyal pêçiya xwe lê xistinin tişt xirab kirin lê belê 5 salê dawiyê rastî jî tiştek nîşanê me gelê Kurd kir her çar parça dibêjim ji bo Bakur nabêjim binê Rojava mînaxeke Rojava da taybetî jî li Afrîn li hemû her çar parçeyê Kurdistanê mînaxeke dagirkirina Tirkiyê me dît dersê kêva Tirkiye dagirkir me ew jî dît yani çetê dibêjin firqawan îşîrê tune destê wan çete va çû kete wera ji bo çi ez
Afrinê mînaqtidim 2011 da şerê navxwe watan li Sûriyê dest pê kir cê azadiyê û aramiyê Afrin bû. Her tim li Tirkiye êriş da ser wira dagir kir. Çi got gotineke wî tune bû. Ne go yani çi yani wira êrişek çêbiye na. Li Rojava hember li Tirkiye êrişek çêbiye na. Peki tu çima êriş didî li ser Rojava taybetî jî li Afrinê? Yani ez demek ederim. Başvuru Kürdistan'ı her tümesinin zaman disa dukaz bilim zaman. Referandum hata eldan. Bir yara referandum edan. Pişti ve bir yara referandum gele meçhul sandıka bir yara koda. Bu devleteke serhabun. Azat. Bir yara gelemeye başvuru bu. Hatta ni daviyeci em ve bir yara em beparez. Lebele ki aslan giderkız. Her eseri devleta Türkiye aslan giderkız. Vata erişi Daiş'i çebun. Le hember gelemeye başvur. Hatta bu neziki hevleri. Türkiye çıkır. Türkiye harapçı da çıkır. Irak'ı çıkır. Irak dese Irak'ı vata kırın İran'ı çıkır. Suriye çıkır. Yani birine ama hebe derman üye hemen. Eva ne nicas perestiye cihazı yüzü bejim. Başı. Kerem ki. Ev astengiya hemberê yekîtiya neteweyî çi ye? Astengiya yekîtiya hemberê yekîtiya netewî çi ye? Berê mewanî ziman ez dixwazim birdoziyê xwe bimeşandinê. Ez dixwazim berjewendiyê xwe bimeşandinê. Eva şek ne rast e. Îro êrîş hember birdoziya min belkî çê dibe çê nabe. Ew tiştek cuda ye. Hember berjewendiyê me çê nabe. Hember hebûna tunebûna gelê Kurd çê dibe. Kuamave navê rastayın, tekoşina xujî, segna xujî, em wê avayî dexna xulê. İro Başa. Bilê. Ev hewldana ew kê dixuyê bila piçûk peyamê be. Lê belê gelo tiliya hêzên serdest jî divê yekê de heye ji bo ku ev yekî pêşengtî ev dikin. Binê îro Bakur'da partiyê me siyasî li Kurdistanê îtifaqek ava kirine. İtifaqa xwe bo hêlbijartinê jî nekirin. Bu yekîtiya netewîya Bakur gavê mezin jî avîtin em tevayî çûne başûr jî me hevdîtin jî pêkanî yani dibînin yani çi dibînin yani hem partî me Kurdî lê yê Bakur deme goya talîmata gelê Kurd talîmata gelê Kurd ne cî îro partî hemû birdozî wan fikrê wan ramanê wan cuda cuda ne lê belê em çi wahat narekî îro HDP ra îtifaq çêkirin lê belê vê îtifaqê wan nesanîn. Hem mesele hilbijartin nebû. Eva hilbijartin bû vesilekî îro jî em tev tevayî em gav davêjin. Ji bo çi ye? Em tehlikê dibînin. Yani 3 sal eva devleta hatiye avakirinê sadece mînak ji bo Tirkiye bidin. Xwe çi avakiye? Ermen qetil kirin, genosayd kirin. Başta kêma Kurd ma. Kijan ji bo yê dibêjim kijan Kurd, kijan Kurdistanî kiyan bir doziye da be, bavariye da be, bira baş bizanibin. İro hedef, mesela hedef deta KCD nişanlıkın, hedef HDP nişanlıkın. Ne rası? Hedef, seri da gelê Kurd û Kurdistanî û gelê Türkiye demokratikir. Rojata navîn da jî, dîsa seri da gelê Kurdin, boy ku gelê Kurd nebe xwayî statûkî, armanca wan ev e, êrişê wan ev e, sedema êrişî wan jî ew e. Dosyê herema hükümeta herema Kurdistanê ya başûr Tayyip Erdoğan devlet başkanîne gelê Kurdê Bakur e, gelê Kurdê Rojava ye, gelê Kurdê Rojlat e. Dema me hindik me daha pirsê min hez dixwazim bikim. Yek we jî destnîşan kir gelê me dema êrişên li hemberê Rojava pêk hat gerê başûr bi rastî jî hewldanekî giring da nîşan. Gelo ev ji bo yekîtiyê yani hewldana gel hewldana Kurdan ji bo yekîtiyê hêvî mezin dike yan na em Tegu bawarî çi xwe ne xurte. Min jî got tu wextî yani min dixwast ez eyî bêjim rastî tu wextî baweriya me hêviya me ew xwe xurt nebûm. Hişmendiya netewetî tim wextî nav gelê Kurd da ev xwe hêz nebû. Îro gelê Kurdî biryar bide. Îro hevserokê KCD me parlamenterê agirîm ez mînak didim. İro ez gelê Kurd wata gelê Kurd ku ez temsiliyeteke me hebe daxwazê gelê Kurd çi be ez mecbûrim eyî pêk bînim. Çi destê me war ez pêk bînim. Eva ji bo başûr jî
aynı o şekliye tu فرقه ویتنه گله داخوازه گله باشور داخوازه گله کرده باشور که پکنه نه که به برابره کیان پارتی به برابره کیان سازی به برابره کیان ریوبری به برابره حشمندی لناف گله کرده در حق نتویتی خورده تعلیمات ده که اوه پکنه نه که به برابره کیان پارتی به برابره راستیه تکر داوی پیام و آنجی بانگوازی و مویاجی بگرن بخدین پیام ما همو گله ما هر چهار پارچه از ببین چهار پارچه از وقت پارچه گیری بینیم ولی گوساتی پارچه کردن از بیجیم ام یکن چه به برابر ایرو دستکرتی باشور دستکرتی باکوره ایرو دستکرتی باکور دستکرتی روجاواه ایرو دستکرتی روجاوا دستکرتی روجلاته راستیجی ایریش هم بر دستکرتی ما چه بین چه بیجیم برابر بیجیم براکوژی دی بیجین یکو اوه آستان بکه یه هم بر ویجی بسنه گله باشوره گله باکوره گله روجاواه گله روجلاته ام تو وقتی ام هر تیم دجمنه خو باش دزانن دجمنه ما تو وقتی اف قازلان نبون دوست ما سر چوا لبله بوی نفاق تخنه نابر ما چه دستی وان دکن برا بکن لبله یه بیریاره بدهجی ایرو قلا باشور دکن گله باشوری کردستانه گله مایه گله کرده باشه پر سپاس کم برز بردان Öztürk هفسروکی کجدی و پارلمانترین آگری HDP beştari برنامه ما بو HDP چه دبیجه مجدوی بردان Öztürk بیست مجاره مگرینگ بو مجاره کی براستی گرانه تکلین دنابران کردان دا و ددمین داوی داجی هن گنگشی هن آلوزی در کتبون هولی ام هیوی دکن کو اف گنگشی و آلوزی به مناسبت تا یکیتیا نتوی و به مناسبت تا آشتیا دنابرا گلی کردا ام برنامه خالور بداوی بکن بمینن دخیر و خشیه دا حیانی برنامه یکدن